Futhi mfethu engishaphi ngawo ungasola ungibiza ngabo sithandwa sami ngisisithando sakho na mfethu mfethu ngimoshela into zami ayifuseke mfethu engikho uthi futhi ngimore kuye nawe mfethu uwo omunye umuntu ngomoshela kwaye sithi ngifonelele kuye hey ngishaphi ngawo mfethu mfethu wena vaya koSithabang bakho ubone ukuthi wena uzowenza njani hayi ngishaphi mfethu ngicela ungigayiza gaya yami ngiphume kubuye ucova into zakhe endlini ngishaphi ngawo mina mfethu vaya kuThabang mfethu ngishaphi mina ngawo mangakuthola lapha ngikukhahlela uzobona ngikuthole lapho uzobona ngizokudala ngitshela ukuthi uyiBackstead wena ngisho ngizama ukukufonela kulamalanga angisakutholi kanti wenza nazi inyondo mara mawufuna imali uyagijima uyafona tontontonton hayi uzobona ke namaphoyisa wena lamaphoyisa yiyo lozo walelandela mina usukhala ke lawo wena ungijwayela kabi mfethu mina ngishaphi ngawe manje mfethu wena na into ongayenza ungabuya ucova into zakho uzwakalisa izaga yami phume kaso grand ngawe hamba kuThabang okay why wena ungafuni ukuya kuThabang because uyabona ukuthi mina angikushaya iscreen angimthanda uThabang awumthanda uma ufunani kuye vaya kuye because mina angusu-certify musi mfethu manje ufunani wamuzwa nangumuntu uthini ufunani kuThabang uthi ufunani uthi uThabang umshaya grand mina so ufuna ithi uThabang ngala kimi ngishuthi mina yimuntu engizoba yislima ngimgayiza zakhe ini mfethu mina ngishaphi ngawo mfethu yabo ayikho into engisazophinde ngikhulume nawe